Karago nionekana gucokeria Triza na ndeto ici irathie na mbere o mundu akigeria gukumithia Triza ni undu wa ciiko ciake makiria thutha wa Karago gu surprise mutumia wake wa ihinda riri Carol Kim na birthday undu uronekanire gutura Triza na guturithia ciana ciao, where Triza posted a video ya Emmanuel akirira ni undu wa baba wao gwikira mutumia ungi birthday na akarega guthie kumarora kuria mucii. Karago onekana gucokeria Triza akimwira ngari ni kurite stage na ndingicoka na thutha. The same way the sun cannot be stopped from rising, nobody will stop your destiny from shining. Karago akiuga uguo niguo maundu mari na gutire mundu ungirugamia kioneki giake, na uyu agikorwo agicokeria Karago akimwira kana arageria kuga nobody can stop reggae. Judy aingirira conversation iyo akira Karago nobody can stop reggae kana can stop you from loving Carol Kim. Esther akiuga all we know God is working for everyone's good. Judy arikiriria na kuga macho huona tu mahali nguvu ya mwili imefika. Na tukirora ndeto mwena uyu ungi, ndeto twakorwo tukinegererio ni Sky Victor, ndeto ciatiga fans ake na akimako muno ni Sky akorwo agitariria na share video ino where she has been admitted in hospital akionekana gukorwo akiamukira urigiti kuona ndakoretwo akioigwa wega. She has shared a video akiri in a hospital bed marina dad Tash na his brother Danny. Brother uyu akonekaga akiri very disturbed na Sky gukorwo ari thibitari. Sky ni akorwo akireveal murimo uria umugumeire akiuga thutha wa gwiko test nyingi muno thiini wa labu thibitari arakorirwo akidiagonize na blood bacterial infection. We definitely wish Sky quick recovery, na agikorwo agira fans ake mamuige mahoya-ini akionania kimako ni undu wa gukorwo akiri na murimu uyu aronania nama ni ararigitwo. Tukorwo tugicamania in our next one. Make sure ni turn on notification yaku na uga subscribe niguo hingo ciothe ugakinyirwo ni video citu.